hè? Allemaal voor stop. Keep moving, keep moving, keep moving. One. Right man, dan kom eens luister gou hierso. Hakkers, luister gou. 3 calls, 3 bewegings. Oor tot oor vir my baie belangrik en nie op die skouer of onder die armpit nie. Okay, so kry stewig gebind elmboë op. Okay? Onthou die breekvoet. Watter kant wil jy wees? Links, regs? Okay. Crouch! Sit! Balls out. Kom boys, maak er reg. Kom rond. Ons is 'n klein bietjie hierso, hakkers, ons is 'n klein bietjie te naby, né? Okay, kry die oor tot oor. Sekkies, squeeze. Moenie op mekaar se, moenie met julle kop op mekaar se skouers lê nie. Want dan support jy nie jou eie body weight nie, okay? Crouch. Bind. Sit. Guys, stop nou. Ja. Sorry. Ah, sorry. Hey. En hoe is het nou afgegaan? Ga gewoon vast man, hè? Sorry. Sorry man. Hè. Kom eens, gaan we uit voor een halftijd change. Sikjes aan. Crouch. Point. Sit. Ga naar uit. Laatste voeten daar wat? Ja, spinnen.
Gaat jouw job om op te? Jumpers, jongens, school communiceren met elkaar, hè? Right. Svio! Los, los! Zo. Als je merkt, als hij. Meneer, wat is mijn doel dan nou hier zo? Als ik kan nou gecall word aan die kant af, man. Ik weet wat ik doe. Ik zoek advantage. Right guys. Okay. 2 scrum offs. There we go. 2 scrum offs. There we go. Als iemand uitbeweegt, moet die scrum nie inkom. Maar niks voor, werk ik op die gaping, werk ik op die... 5 naar 1! Ja, zolang ons dit hier, jy moet dan eers 'n oomblik wag voordat jy opspring. Okay, let's go. Backwards. You can't pull him on the ground. The tackle was made, you can't keep pulling him. Awesome. Die tackle is gemaakt binne die veld, dan kan jy mee aanhou trekkie. Okay? Is jy op die lyn? Okay, lyn is jy maar. Belwel maak oop. Belwel maak oop. That's fine.
Kijk een keer harder op haar gaping. Dus op haar omkant rennen. Hij los het niet zo. Number 6, no release. Nog een shot. Koksie aan jou, maar naar achter jou daar was op je rand. Oké. There you go. Stop. Recht. 3, 2, 1. Double knock. Double knock. Zeg even mij. Je moet niet baie versigtig met daai pad hier so nie. Jy kan nie verby daai pad hier tussen die 7 en die 8 nie. Ek het daai ene laat gaan die vorige keer het die invloed gehad hier. Blind. Point. Set. No clear release and firstly on your hands. Also, is er iemand? Oké, uit die zo. Blijf. Oop die zo. Swartland mag oop die zo, jumpers. Step die zo.
Okay, dankie Wit. No, he pulled him away. Luister, wie is jy? Never do that again. Never. Hou kielen. Release it, release. Step. Near. Tackle now, tackle, Jan! Counter rock. Okay, gebruik het. No hands. No hands, White. You're interfering with the ball. Jy interfere met die bal. Line. On the line. Die grappig. Basie op en neer. Ophouding hoeke. Maak oop hierso. Ek het hom net gesien nie, ek vra hom verskoning. Kom boys. Ja. Sorry, ek vra hom verskoning. Bind. Set. Ah, it's fine now.
first contact around the shoulder. Bravo. Kijk. Nee, je moet niet afspelen. Advance over. Dit is een betere speler als daar, nee? Ja, dit is een betere speler als daar. Het is span 10 3 gekost, nee? Dit is beter als daar. Ja. Is recht. Crouch. Point. Sit. Guys, there's too much movement from both sides. Let's do it again. Ja, get it. Ja. Ja. Maar nog zit er veel beweging. Krijg uit voor my square. Oké, beide kanten. Ja. Keep it square. Crouch. Bind. Sit. Gebruik het, gebruik het. Got it. Ja, man. Scrum. Ik kan niks doen. Maar dat kan niet meer onder de druk. Ongelukkig. Heel van die game. Als je bal achter is, van speel. Luister, dat raakt erger hoe je gaat. Oké? Ik sla het op, is fijn. Crouch. Bind. Sit. Dit ongelukkig verkeerde kant geval. Ballen? Medic.
mijn kop is een beetje zien en kom maar eens recht. Is het? Is je right? Ja. Als je niet recht is, dan moet je afgaan, hè? Nee, dat is recht goed. Zeker. Die mensen in de recht is, die moet je af. Ja, maar veiligheid hoor. Voor veiligheid. Met je kop zeer. Huh? Wat is fout? Nee, was ik een stamkop. Oké. Kijk, dit waar je is. Zo bij die Brakbouw. Belwel. Ja. Wat is je score? Wat is score is nou Loop jij voor of hulle achter? Hulle moest lopen voor. Oké, nou, dan is het oké. Ons met. Oké, dankie. Right guys, let's go. As jy lekker voel, jy moenie braaf wees nie, laat weet my. Okay. Tackle nou, tackle, tackle! Play, play! Play! Ek is aan reg by hom. Jy gaan nie vir my, ek het die besluit gemaak. Klaar. Fine. Change of captains, ex no captain. Okay, wat is jou naam? Kali. Kali. Okay, is reg. Is u mee af? Nee, hy is nog op, maar ek het Okay. Dankie. Crouch, point, sit. Stay 9, stay 9. Kom, Roan, kom aan. Kom, kom. Kom aan. Crouch, point, sit. Kan 9 bly, bly, bly. There was first a forward pass. Yes, man. There ball.
A forward pass stays a forward pass. Crouch, point, scrum. Nou, los is er. Stipje zo. Stij. Zo. Bij 20. Jy's uit. Los. Los. Moes Cox? Paula. Watch Cox. Julle het uit sy hand uit gegryp, soos jy nog julle het net genoeg. Crouch. Point. Manne, kom ons kry dit reg van die begin af, ons is alweer geïnterlock. Kry dit oor tot oor, né? Maar man kan nie sy kop al inkry aan die ander kant nie. So naby is julle aan mekaar. Crouch. Point. Sit. Lyn 9. Los.
Crouch. Point. Set. Kan 9 bly. Use it. I can't allow that. That's 45. Gebruik hom vir my vroeër anders moet ek heeltyd reset, né? Asseblief. Almal is in die contest. Wat maak hulle nie? Yes. Waar is die offside line? Jou offside line is tussen 7 en 8. Sit by 'n skram, die bal en die of die gaping, die pak en die pak. Crouch. Point. 9. Was hy eers uit? Eers uit. Linesman, eers uit. Ja, dit is nou die bal. Okay. Dan nou. Let's go. Vier. Line is in middle. Bravo, maak oop. Thank you. Crouch. Point. Hy gaan laag, jy moet Kry jou hakker. Julle twee. Vraag wat dan? Na 5. Terug. Crouch. Point. Set.
klein maar is daar. Kom ons kry die hit, laat ons hulle druk belag. Hy's klein maar is daar. Sit. Pas uit. Oké, dankie Wit, dankie Wit, dankie Wit, dankie Wit. Martin. Right, you are very lucky to still be on the field. It was here, no more. You're very lucky to still be on the field. Let's go. Paula? Chase it, boys, chase it. Release one. Double. Okay. Tackle now. Tackle. Offside. Shot. En dat is baie naby van voor die skop nie, sy maar met time op die vleuel. Sy.
Okay, dankie Wit. Playing advantage. Paula. Raak was klaar gevorm. Wat zei je toch? Is je oké? 2. Ian, jy kan nie charge op 'n penalty nie, gelukkig is dit oor. Melly is nou by jou en agter. Is jy niet op die veld? Hey! No. Zo, schrijf weer. Zo. Ja, ek sakke. Zo, mannen. Kyle, voor hom. Hou Dit is die merk. hou my vast, hakken. Hou vast. Swartland mag op. Als jy mag gaan. Maar zo kan het. Mannen, zo die grappig, hè? Ja, daar zit mij. Zij. Point. Set. 9.
Let's go, Kyle. Let's go, Kyle. Numbers. Sander is hier seker uit hierdie lys daar. Okay. As jy Jackler, as jy Jackler. Numbers. Die tale word nie toegelaat nie. Touchball! Okay, take your white. But los. That was quite dangerous. There you go. There we go. Go back. It was him. Okay, 'n swaai arm kan dit nie justify nie. 'n Swaai arm kan dit nie justify nie. There we go. Die groen die. Hou op voor. Bly. No. Release. No hands, white. No hands. Okay, dankie Wit. Dankie, jy's af. Hou op. Ja! Was dit nou pel? Kom eens zo. Kom hier. Oh, is je nodig om een oude in die rechter knie nie, né? There you go. White. Sien jy? Sulke goed gaan gebeur wanneer jy die bal van die verkeerde merk afvat. Right. Cox. Dat was totaal onnodig. Toe die man opstaan, knie hom in die rug. Dis waarvoor die geel kaart was. Kry jou dissipline reg asseblief. Kry julle dissipline reg, praat. Wag, hou vas. Hou vas. Is jy reg? Die vlei daar sal jy gaan. Clean up. Tackle now. It's a whip. Okay, dankie blauw. Step daar. Laaste voete. Balls uit. We gaan opkom vir julle op stit. Okay,
Hey, kry die bal reg asseblief. Ja, praat mooi boys. Dankie man. Wag, hier kom iemand op. Vir wie? Ah? Wie's af? Okay, 7, jy moet daar skram. Ouens uit, nee. Kan jy agter staan? 2 ouens uit. 2 ouens uit. 2 ouens uit. Nee, jy 28. Hierso. Luister gou. Onnie, agter. Hierso. Onnie op sommer. Kraak. Point. Sit. Middel. Kom eens, Laurens, lucht. Hou gewoon vast, hou net gewoon vast. Belbo. Ik kan niet de hele tijd vooral bij elke lijn staan met gaping op tuin. We zitten allemaal wiskunde. Halve meter. Lijntje middel, halve meter. Kom maar, neem actie. Blijf. Dank. Eerste geel kaart is 4 minuten. Ons is nou op 25 minuten. Eerste geel kaart 4 minuten, tweede geel kaart 7 minuten. Ek sal so maak. Kom ons raak die crouch. Jy is van die veld, ek het jou nog nie teruggeroep hier. Let's go. Nee. Crouch. Point. Sit. Well done, boys. Well done, alles, boys. Come on. That's a knock into touch. Options, line out or scrum. Knocked into touch. Jy moet mos die bal hou in 'n tackle. Here we go. Julle oorskuif as jy fyn is. Ja, sê maar net losgrond. Die ouens is mos gewoon daar in Moresburg. Hæ? Mamasbury, sorry man. Selfe plek. Is dit nie? Coach. Point. Sit. Okay, stop. Lyn 9. Backwards. Is op het 5. Tackle nou, tackle blauw. Tackle. Not on the ball.
Another charge down. Can't be a charge down. Ons hou die tempo maak. Mag ik alsjeblieft wel wat hoeveel tijd over is? Hoi? Mag ik alsjeblieft wel hoeveel tijd over is? Wacht hè. Ja, ik was op pad. Luister, ik zal 10 tree lopen voor jou. Moet je maar chirpy. Wacht man, wacht gauw. Krijg je formatie rechts, zoals een 3-4 nou. 3-4. Wat zei? Ga je die kant in gooien, want je moet gewoon gollen van de kant af. Kraut! Point! Sit! Ik heb nog 6 minuten. Sorry. Let's go. Put the ball down. Put the ball down. Put the ball down. Right, captain. 1 minute left. He's got 1 minute left. Ik is de kapitein nu. Wie is kapitein? Kali. Kali! Ons het nou te veel silly penalties, hè? Ons moet nie standaard 'n bietjie lig. Okay, so repeat it. Okay. Gaan die fluitjie blaas, okay, gaan, hè? Ha? Kom, ja! Drie op elkaar! Kom maar, ons moet nou. Okay, nommers is vol weer manne, ons kan weer skram, normaalweg. Druk hulle van. Kom, dit is nou weer. Wat ek sou hoor. So 4 minuten. Crouch. Point. Sit. More than 1.5. Right. Watch he tackles. That's light. Dis waar die bal land, waar die skop is en waar die bal land. Dis hier op. Dis waar die bal land. Skop waar die tackle plaasgevind of waar die bal land. Hou vas. Speel. Okay, that's fine. More. Okay, los.
Wat jy wat? Offside, center. Ons het aangekom. It's on that side. There we go. Yeah, 22. Hoe tyd nog toe? 'n minuut. 'n minuut oor. Jy kan of daar's jy kan skram met op daar of iets. Hy kan daar staan, dan kan hy oorval nie. Kan jy oppas vir oorval? Is fyn. Knock on. As you went down, he knocked it. Last place. Laaste sou ons laaste. Luister gou. Dan moet dit saam. Ons moet nou fix kan, kyk. Want hou punte kan. Hoe moet dan weer dit? Ek weet nie. En net dan moet sê van ons 1.5 meter is. Ek het al vroeër in die game gesê 3-3. Weet wat ek doen? Nou, direk. Wat doen? Point. Okay, stop. No ball, no, not on the man. Die kant. Tackle nou blou, rol. Moenie die bal hom vasdruk nie, moenie die bal hom vasdruk nie. Daar's die bal. Is jou eie man. Knock on. Knock on. Ja, Baie dankie.